Sanbonani. This is your girl Ubuhle Blackberry, Black Coffee, Bega. Vandaag siya enkangala. Wait. This is your favorite episode, EzaSeKas'Lam. And namhlanje enkangala hamba nezinja zami. Ntariana mola cause ngidinga ama security mus. Yentwana yamasibay? Ever felt sanibonani ngithi nazi this is your boy Ukuthwala Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kafela Matsiba aka Master Cool himself. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Show kama buhleza le bafethu bathi EzaSeKas'Lam. Mina ngithi angazi ngithola kodwa enjini mara iBlackberry uzothola neNtariana ntwana yami. Ntwana sami. Asam. Sihamba bafethu. Ni subscribe. Ngani silandeleni sihamba siyafera enkangala sofikela late. Sanibonani bafethu and welcome to your best favorite show EzaSeKas'Lam. Niyazi ngisihamba neTakdindi Buhle Mudibedi aka Blackberry, Black Coffee, no cream no sugar. Guess namhlanje ngihamba nobani? Ntariana Mula, izinja madoda, izinja. Yasho bafethu ngaba yini PSE channel without Ntariana esosini. Ngithi niyazi igama Ukuthwala Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kafela Matsiba aka Master Cool himself. Welcome bafethu kwi-show episode number 2 EzaSeKas'Lam. Namhlanje sisenkangala ntana yami. Yeah, we had to walk all the way from Soweto to Enkangala to meet the honorable professor udoctor. You can see now emabondeni ukuthi lo muntu uphilile bafethu. Ithi as introduce ninjani ba? Ngiyaphila ngibingelele basakazi bami. EzaSeKas'Lam. Yeah, that's how you roll. Yeah, sibonga kakhulu nani ukuthi ngisivakashele khona la emkhukhwini yethu. Yeah. Enkangala. Yeah, Bronco Spray. Again, bathi Mpumalanga. Mpumalanga. Kanti iMpumalanga is under Gauteng. Oh, Masipala wa Ukuthwala. Oh. Yeah, mabathi Tshwane. Bashitshwane wasePitori. Okay. Mayikamuka yithi Mpumalanga. Yithi Tshwane municipality. Sharp. So kufuna ngihambe nje ngobhadala la into ekuthiwa amanzi. Siyabhadala amanzi noma sihlala la emkhukhwini. Yebo. Hey, something is wrong. Thina base Soweto sa striker amanzi asabhadala. So anyways ngajabulela ukwazi ukuthi ubani. Professor Cm Lekhuleni melaphi wendabuko which is ngiyafunda noma ngangena ephehlweni. Ephehlweni ngangena ngo1990. Ngaphuma 1994. Ngahlala enyangeni kwaza kwababhlungu idolo. Mangakhumulela nje ngithi ngiyakhumula madola aphelile. Aphelile namanje nje umuntu angathi eguqa kuba umsebenzi. Ngani ngoba amathamba wasavuma. So ngokusho njalo ngisho ukuthi uProfessor Cm Lekhuleni was born in Bushbuckridge endaweni ekuthiwa iBisonto. Ngangena nje ngishilo ukuthi ngene ephehlweni 1990 ngaphuma 1994 masithola inkululeko eSouth Africa. Ngangibuya ngithwasa endaweni ekuthiwa iMamboni. eMozambique. Kanti ngene ephehlweni ngingenela komunye umama okuthiwa uGanisi endaweni yaseBushbuckridge okuthiwa iThabahulu. iThabahulu the my journey started. Siyabona ukuthi noma lo ndoda iphathisiwe noma incane mari iphathisiwe. Akuphethe akazange aba nomona lo mama. Lo mntwana akufuni mina. Ufuna sahambe siwele singale kweAfrica. So uma sahamba ngithi phela ngina passport. Athi hayi wena labantu abakukhwele la emzimbeni bazokuthatha abakufikise lapha. Hayi. Ngahamba impela without ngilokungihlushwa labantu abagcoka amakepisi kanjani. Angifohlanga. Ufohlile. Ufike nini after how many days? Hayi ngangihamba kuna nama taxi akudala.
amateksi akudala lawo ngakhohlwa manje taxi ngile namhla ngiyibonile Zolapati. Zolapati Yeah, Zolapati. ya ngahamba ngayo ngihamba ba drive ngafika eborder mabahlika bashaya amapasi mina ngihlele ekhumbini Hawu. bawela bashaya iPass ngihlele ekhumbini mabala abantu abathi ma migration asi-check ama-passport kimi abafiki bafuna yakhe passport kimi abayifuni Bakujampe. Bathi ntarana passport. Ukhiphe passport. Siyabonga seningahamba. Hawu. nathi wakhona Amandla ngikanzi. ngibeka khona So mina bhuti omdala into engifuna ukuyazile ukwabona ukuze ube mdala kanje uqala waba umntwana. yes You understand? And njengoba umuntu onomoya ngizoba lezi zinto umntwana ziyakuhlupha. yo bhuti Ngifuna ukwazi leyo zikuhluphe kanjani? Iqale kanje lento kubhlungu ukukhulela ekhayeni abasindisiwe mina ekhaya kwakusindisiwe even namanje my elder brother is a born again guy umama usonto IPCC then ngingagula kabhlunga benginesiso esikhulu njengoba lesimanje akusengilesa sigula Ayesa lesi siblank inyawo ziblank inhloko ingqani Yo. Oh ngasi labantwana baseyitopi. abaphethe indlala uyayibona kanti cha and then unesiphiwo bona abayingeni leyo so mayiqala ngicala ukugula mina enjoyanga ubuntwana baba namhlanje ngina 41 so enjoyanga nje kuba umntwana because of makungiqala ngiswa I went to mabandla wonke bazalwana ithende lezwa yimi yabona mabathi kunethende lokushisa ya ngiyakutshela lazwa yimi ya umfowethu angithatha hayi izophuma lento idemoni izophuma lento idemoni until kunalomnye babe sowashona umfundisi beka umprofeti bathu Pastor Mthetho Pastor Mthetho mafika at no this child is a calling but ifuna siyenze le calling isebenza ngesikholo we understand So in a Christian way. yeah Oh, ulandeleni. ngilandeleni emuva yaphika lento okay bhuti wamathi calling ngifike tshela ma hayi lento zenzahlanya lento akaya silo utlofola Silo kiko kai. sibankomo then bekusana the founder Comfort Modise, the founder of IPCC. Umdisi lapha Soweto sinaye. Umdisi yes. Yiziba ngoma uphuma ngathi ePotchefstroom uhamba nje N12. Yeah, lapho the main church is there. Ngafika lapho esilo. Dala enamhlanje bekungu 89. Fika 89 wakhulekwa. Shama okay lapho kujive lapho kusezulwini nje uthi noma ngabe ugulu uyaphola so angipholanga kunalesikhathi ekuthiwa ivakashi iziphume angiphumanga mina because ngifuna ukuphola ngijive kahle mpolo uyashaya impholi muslim yayibona and then it happened ukuthi ngingapholi we came back until I started dreaming manje masuka esilo beku Good Friday mangiceda lapho mangifika ekhaya I started dreaming this old lady used to come and say mntwanami now it's time ukuthi uyothatha na angikhombisa ama-shell mangikhombisa ama-shell ayi-3 ayisama ngiyaphengula ngey'nhlolo eziyi-15 phengula nga-3 inhlolo 3 phela zingitshela indaba zizwakala yazi ziziningi ukuthi ngizothi ngiyazicitha ukuthi mara lezi liya ithini ngifuna ukwazi amehlo wami nje njengoba ngihleli la angisengiyakuzwa manje ukuthi ufuna ukuya lapho sengithi ngisheshe ukungene so ugogo lo mafika phethe indwangu maphethe indwangu yelanga this one indwangu yami mafuna maybe kungizama maybe ungaza ngaya ngavuzama avume nayo gogo so it happens no December
1989 ugogo lo mafika athi kimi sengulandile. I was washing my uniform ukuthi ngizoya esikolweni ikhakhi yami. So mangicede was Sunday baye esontweni bonke ngithi hayi namhlanje ngizizwa bengiphilile because of ebusuku uthe lo gogo ngulandile ngizokulanda manje sesikhathi then wafika futhi ngiwasha impahla live this time was alive mina ngibona live but wena angisho angazi nami mara kusho ukuthi ngangiyibona live ngoba ispirit lo muntu washona ngimazi ngokumazi wafika phethe indwangu elanga emhlophe nje lela eceleni kwakho wangimema wathi asapha ngahamba ngaze ngafika la kulo mama ngikutshela ngayo mangifika kulo mama bashaya isigubha bangiphanga umuthi angaphuza imbiza angabhebi isniff wangibhemiswanga mithi ethize ukuthi kushele siso bashaya isigubhu ngaphola waphuma indluzo yo ngaphola ngangasana mkhaba ngaba isilenda lesa enginangiyiso iqale lapho le ndaba bona ngakhi 16 17 manje ngiyabalela ngithi na 41 so ngamani uyicount 1983 so manje mina into engithusa ilena ukuthi because momntana uyephehleni ephehleni uyedinga ifamily yakhe abantu abakunakekelayo ngosephehleni. Mine was different. Into engifuna ukuyazi because I'm a Christian. Yeah, mine was different because of I didn't have both sides support. My mom didn't want to understand this, didn't want to hear it at all. Yeah. So my brother also. Kuze kwenzeke ukuthi ngithi mina no angeke kanti lapha ephehlweni lapha kuvela imfihlo elokihlalelwe labantu abathi basindisiwe. Because mina ngikhulela ekhaya kuthiwa ekhaya ngamashiho. Mina ngivele ngiphunywe abantu bathi bolukhuleni. And then how lukhuleni njani ngumashiho? No man, no mama mina ngitshele kahle. Mama. So mina ngokwama sengicalculate no man akusiya amadimoni. Uyasaba ukuthi umshado wakho uzofa. Khona into efihlayo. Gotcha. Gotcha. Ngene sibo. So mangiya ekhaya bekunganama cellphone ngalesa sikhathi ukusebenza i-telegram. So usemsebenzini you have to ubhale i-telegram. Uyithumele ibuye la eJozi because umama mbeka la eJozi. Ifike la ithola khona athi bahlala. And then akangene lapha lo akamlandeni abuyikhama abangilanda ngathi mina ngiyangibona njani but I'm not going anywhere. Ngosizo lwenu ongesizo la kabani niyangisiza o aningisizi. Kukhuluma mina leso sikhathi. Yo. But lento sengiyiqalile I'm going to finish it. Yo. Ngayiqala kanjani? Imbuzi bekuyi-50 rand. Leso sikhathi. But kunzima ukuthola i-50 rand. Yeah. Njengoba manje imbuzi malini manje? It's 1000, 2000 nje uyayithola nanga 3000 imbuzi. Yo. Mara kunzima ukuthola i-3000 3000 or 1005. So when ephehleni bo survive kanjani like leyo mbuzi boyithola awusebenzi. Angisebenzi ngomntwana abazingeni asingine ephehlweni akusikithi. But idlozi imali ikhona ngempela. Ngifuna ukutshela nomunye manje. Idlozi uma ngabe likhona ngempela awudingi ukuthi ube namamiliyoni ukuthi uthwasa. Imali ithi ulona hamba. Lokho kuzokunikeza into ethi lona liyazi ukuthi lizosebenza njani ukuthi wena ukwazi ukuphumelela. Hayi ukuthi ukuyethwase kudinga ifamily ikuseke okudinga imali ikuseke. Idlozi makuyilo kungasilelo ukuthi uphethe ukuthi kumele uphuza amapilisi. Hayi. Yes mina babuhlezi into ayishoyo baba sengithathe ngifaka practical elifeni. Yeah. Elifeni
into if it's meant for you, yes. Eventually it will come for you. It will come to you. Yeah. Akumele uphatale like kumele uphatala uyithola ungaphatala. You know guys, it takes me back to where la usho khona ukuthi sometimes the life in noma ungayenzani ungajump ifence wenzeni ucela umakhe it won't be possible until God says so. Oh ama ancestors wakasho kanjalo. Simi yase. Kahle athi linda. Ushilo usijaba. Linda actually. Yeah. So asifake ephehlweni okay naku imbuzi yathe iprocess yakho yephehlo before phuma. Iprocess yami ephehlo yaba kanje. Kwenzeka ukuthi ugobela athi mntwanami uzothwasa. Ama beats lawo anginamali ukwathenga but ngathengelwa. Ngibe namathwasa ngisephehlweni mina. Professor. Ngakaphumi ngakathwasi. Ngakayidla intwaso ngakazi ukuthi intwaso yini. Yo. Ngosasanathwasa. Sinamathwasa abathumela yilabantu ukuthi wena hamba uthola umfana ongaka endaweni eso uyokuthwasisa. Labo bantu laba yiba abaphusha intwaso yami. Uma ngihamba ngiya kulo baba ngikutshela kuye ukuthi igobela uthe mase kufika isikhathi athi no asambe siye ngapha. Kunezinto engeke ngikwazi ukuziyenza zomndawo wakho. Asibuyele sikuwe wami ugobela. Azokhona lo mndawo wakho ngoba mkhulu. Angifuni ukukwenzela manga mntwanami asambe. Safika lapho wafika nalapho mangifika kwakusuka abantu eJozi bathi bathunyelwe kimi. Mafika lo madala kahle wena ungibali. Athi ngudabula amanzi. Dabula amanzi. Inyanga munye. Yeah, yazi mama mina bebambiza bathi dabula amazwe. Imazwe. Mina ngudabula amanzi inyanga munye. Ugobela wathi unginyanga muni ngoba angikuzwisisi kwami. Wena manje unyanga muni ngoba mashangane unyanga muni kasuwe so ngoba wenza imanga usekuthwasini awukadli intwaso nabantwana kufika abantu bafike mangithwasisa babhadala indleko zentwaso wangibhadalela imali ukungena sengilobolile impande sengenza imali ngisekuthwaseni extra money kosa ngisho umthetho weshoba uthi mawulobola impande ulobola ngalokuthiza udla yakho ugobela manje laba abanye mabadla intwaso seyami le mali yeah vele sekugobela sengumgobela ngibe ugobela ngisephehlweni wethwasana ngithwasana ngadla intwaso kanjalo kwaphuma imali embuzi my uncle bekasebenza emine eCarltonville used to send used to send 20 rand ngetaxi eya eMaputo ngithola 20 rand le sometimes ngithole 35 rand nini kanjalo nini asingwa 100 rand so then kwaba kanjalo kwabalula nje indlela yami mina ngeke ngithi ekuthwaseni kwami kube difficult kwizinto zami izinto zami zivele zashelela nje because bekisikhathi sakho yes zashelela nje simple ngaceda intwaso 93 sengicedile manje ukuthwasa ngicedile ngiyobuyela labanye inkinga yini balo weshava indumba ngiyobuyela labanye athi sizwe hey ma sengicedile ma wami ziyakhala enoma makhuthe ubuye wadecide ukuhlala wena ngithongayo wadecide ukuya futhi akeze lo ma sengicedile ukuthwasa athi kufuneka indumba lapha ekhaya athi ekhala abantu labanye hayi mangiyiphethe imali ukuthi ngazakhela indumba athi ekhaya labanye hamba ufuna sakustand wakhe lapha indumba yakho manje ngifuna nenstand ngisemzambiki okay tsepend bahamba isikhathi leso ngifonela umamkhulu wami cool yazi nale Nokia yakudala ebekhipha Stella search network asifuna ukuqala le nama Alcatel uyawazi labo ne 3310 le wivula so hello no moto okay mama lapha lafuna ngicela ngikhulume nasesi wakho ukuthi ukakho induma lapha ekhaya
abathatha babeke indzaweni yabo. Mamkhulu wami decided no, mntwana sesi ngeke uhluphe kuhlale lapho usele indawo yokubuka. Is better ngizokakhela indumba mina ekhaya lami. If kuyavumeleka uzobuyela ekhaya lami. Tshela ugobela ke gobela mntanami yakhe. Sizokhuluma namadlozi uzoyenzela lento leka kamamkhulu wakho usebenza ube nemali uthenge istand uyakhe indumba yakho. Thank you mamkhulu. Mamkhulu wami ongenzela lo musa wangakhela le mali ngangiyisevile sekaqasha itransport ngaqasha itransport akushiwe yami ngaqasha itransport uthatha labantu bayizise South Africa. Amathwasa nakho amathwasa nami nabo amathwasa nabo futhi engithwase nabo nogobela nabo yonke la nise South Africa sizemzansi Babaphuma ngizonibizela emakhulu. edudula sifike emzansi eBushbuck Creek kwenzeka intwaso ngabuyela kamamkhulu wami which is bekahlala eMariti kunendawo kuthiwa eMariti ngaya lapho ngahlala eMariti ejeni started ne ngalapha komkete ne because namanje azimabuhle abantu bazofuna ukwazi ne njengoba ejeni yakastshela ukuthi uthwasile ndithwasa kamnandi what's meant for you is meant for you ne Yeah. but then bathi kunomnguni kunomndawo sicela usihlukanisele phakathi komnguni nomndawo uyazazi ukuthi Hayi ngizozazi namhlanje. asizwe Manje umngoni idlozi eliphengulayo ngila elihlolayo okay umnguni so umnguni kunezinto angaziyenzi izenziwa umzawo umngoni elakini lelo dlozi yilo liqala kuphuma ekuthwaseni uyangizwisisa so nginalelo nto enhluphayo la ayishangela iningi hayo iyangihlupha la ngaphandle kodwa ayihluphi kakhulu banokuyazi maye bangicaka namhla ngoba ngicala ukwenza le so hayi lento nje izokalayo uzoyizwa na ngasekudala hey mkhulu wento ozenzayo ngichaza ukuthi umnguni idlozi lakini umndawo akusidlozi lakini idlozi ekuthiwa inzunza elasemanzini inzunza liqhamuka kukabili inzunza yakuphi yasemanzini sometimes kuba umndawo abanye bathi umjiwa kanti akusumjiwa umuntu ukuthi ekhaya kini bathatha umndinweni bogogo nabomkhulu bebaneyinkomo bathatha umuntu wangaphandle bamdlisisa inkomo bamthembisa ukuthi hayi mfana masowukhulile sizokunikeza maybe umfazi la ekhaya and then ukuthi sometimes bathi hayi masowukhulile sizokupha 5 einkomo kwangasenzeki lokho ukuthi lesikhathi kumele bamphi inkomo lezi ezi5 bambulale bamngqwa and then umuntu mabambulala inhliziyo yakhe ilapho ukuthi emadoda nginisebenzele kangaka nangithembisa into so mase ngizifuna lezi zinto nina nangibulala nizongondla mina la seyidlozi la ekhaya so lo muntu lo kuthiwa umndawo and uma afikile umndawo akancengi kosa ngisho nimbulale ngesihluku ufika ngeenga bese uyalimala vele ingaka ukuthi umuntu bathi uhlutha idlozi emndawo liblocka yonke into lishaya yonke into yakho ibhethe because of akancenga kuthiwa kini wakini at least uzovathi ishimara mwanaka hayi mara umntwana nami wayibona into osona lini so kuyona into yitsa ngoro esikhathini esiningi abantu babe neproblem ukuthi uthola umunye bathiphethe idlozi sekuyisifufu umuntu uthi idlozi akasakhulu nokukhuluma uya understand because of wenzela umndawo lo akancengi so asikhona ukuhlukanisa omunye uzothi mawufika kuwe ahlola athi kuwe uhlishwa idlozi lomjiwa akusimjiwa kunomjiwa but umndawo umuntu onjalo akusuwa kina kancengi that's why nomuntu masithi ubathi uthatha amanzi uthathe iledlozi la semanzini uma lokuthethe umndawo loyo so if lokuthethe akufuneki nakhala kasancenga usabuye sure that's why mabangeni bathi ningakhali ukuthi uzokwazi ukubuya masinyana but mawukhala uthi no labantu bangijwayela kabi ay ngingeni wahambile wena
so uwe manje sowusitshontshayo lapha emanzini eish because as ukhuluma iqiniso kunokunothisa abantu abavukile edlozi amangoli mabavukile edlozi bayakhuluma amandawo most awakhuluma ayakhala or umuzwa ukuthi athini umuntu lo ukhuluma izindaba ilanguage enami self mara manje sengiyasazi izindaba ngiyasazi Nkosiyami anyway ungenile ngaphakathi kwamanzi yes uboneni inside niyabona vele yabona ukhuluma iqiniso sina asikho emhlabeni okuqala ukhona umhlaba okuqala phansi sekuba yilo esikuwo so ningena komunye umhlaba yes umhlaba okuqala akusuwo umunye umhlaba ngaphansi bese kuba yilo ukhona nomunye phezulu selo wale kulomuntu wenzilanga liphuma liphinde lishona mina ngiyakholelwa uNkulunkulu lole hayi umunye hayi umntanakhe hayi bana ngazi umntanakhe izinja madoda umntanakhe angikholelwa kuye because of uNkulunkulu ukhona lo vezilanga umvelincane thina ama-African hayi ukuthi sikholwe after i-colonize siyasikholwa singakholwa kuJesu sasikholwa kubani kumvelincane which is the father. There's no the son. There's no the son. The son is the son of Majuda. Singangena kiyo singaya singangenela. Oh, that's why dala fantuka abantu bebafoster okuyesontweni so that they can ukufaka lento ukuthi there's the son. There's the son. Ngifuna ukukhuluma ngegama the son. Oh, so thina sikhula is the son, is the son, is the son. Kanti no, it's the father. Yes, the father. As long as akaphila emhlabeni ofana nawe. Yes. Listen, that's why ngiyabathanda mina amandiya. Mabathi we don't praise umuntu esingamazi. Yeah. You understand? But siya kuNkulunkulu kaMuhammad. Muhammad uNkulunkulu walawo. So no son uNkulunkulu wamaJuda ayiwethu. Because there is no way iBhayibheli la ibhalo khona ukuthi wafela nina. Yeah. Ungangikhomba leyo verse. Ngamkholwa na. Ayikho la ithi wafela nina. Wafela bani? Because if ever maafu Jesus ngomtshela imfihlo. Lesikhathi athi akulithi iBhayibheli okumageke isikhanda afa kwaqala kwaba mumafu. Angisho? Which means father ukwatile ufuna ukubhubhisa. Uthini lo uthi no baqolele beyangafeli thina bekafela izono zakhe ukhofa ndasho lo khofa beyangafeli thina because if bekafela thina uthi damani kwatile ukuthi lento abayenza kulo muntu sihluku so isingi destroy ne uthi no baqolela bakwazi abakwenza kimi you understand and beka wabe bambopha nezigebengu because lesi bekusigebengu lesi bekumbolana hayi le story bashinji understand hayi le story khona abantu laba abayi3 that's why this one othi mamba la ne if uNkulunkulu zisindise wena ingafi you understand leso sinjidando desenganicela ungizama ukuthi mangabuya la uyakhona ngene nabo phela ngigoleka you understand so kunezinto if beka uNkulunkulu bekamthunga ukuthi azosifela thi bengeke afuna ukubhubhisa so ukuthi azabhubhisa akamthumanga bekandlulisa iphathi yakhe that's why namo uzoshona ngengozi emoto omunye uzoshona ngokudutshula ingakho omunye uzoshona ngokuthi abantu bamshaya ingakho omunye umuntu uyangizwisisa indlela yethu yokuhamba naye bekuyindlela yakhe yokuhamba mangabe ufile bekafela amaJuda hayi mina vele don't believe kuye usani ngibelieve kumveli incane uNkulunkulu ukhokho wami kakhuleka yena ngoba ngiyengaza ngayenza kuze ngifunde nje ngibona ngiba nguprof hayi ziningi guys ningabona mfethu next lava you understand so umndawo into enjalo into yakini ikusuka ibe njalo akunadlozi uma ufuna izinto ezinhle zicela mina mangithandaza angithi baba my father is no more nithi baba
uyangazi ngilethe emhlabeni Sure. Ungishiyela emhlabeni ngihlupheka. Angifuni ukufa ngihlupheka. Ngifuna ukufa ngikahle. So tshela damano le upstairs. Alungisa into zami ngoba wena la naye. Mara ngazothabezwa. Come on. You understand? The simplest. So into esuke ingiphathe kahle. Namhlanje ngigibela imoto engibaba wafa ngayigibelanga. Po. You understand? Yes. Namhlanje nginemizi. Eminingi ayi la sikhona sesejala la. This is your business. Yeah, la Awulali la. Angilala khona uma ungena ngicanga ukuthi kule kufata. Ngikho nami ngicabanga Bafethu ngicela ukunibonisa kule sicela ubabonisa sobabonisa ori. Izinja zethu sobabonisa la uhlala khona eheaven or sizwe isogcina ngayo. So before siya vele leka ka mina abantu bambayazi leyo vele Jesus beke celebrate man osifanele noMandela nabo Chris Brown ukuthi udumile kakhulu ukudlula wonke umuntu yabo futhi standards are wrong owethu sonini nanini Yes yabona thina abantu esizaziyo lezi so asiqhubeke phansi kwamanzi ngifuna ukwazi phansi kwamanzi ukuthi ubonini uyaphila na or ufeel or uvala like uyabona like awuboni akunamanzi ngale amanzi analagcina khona mkhulu yabona hayi manje ugqokani itina kuzo uye manje ufika kanjani phela kwamela kusapress ukhona ukuya phansi manje labantu beTitanic bona muzi mkhulu let me tell you something. Thank you. Uyabona ubulongo ubulongo betinkomo angathi yabantu yeah obumanzi kusinza ngako lapha phansi lapha kusinza umuntu ongena emanzini maphuma nenyoka yakhe hayi le oyithenga le kuphi ama-python kunenyoka ophuma nayo ekuthwasini yilehlala la edamini lami kunedamu la nenyoka akusiyiyo le engibona la iskin sakhona iskin senyoka lesi yeah so mkhulu ngaphansi kwamanzi kune community like kune community inyanga not any community yabantu bavubuta izinyanga as we say ukuthi kunabantu abahambayo bese niyabakhalela abasabuyi labo bantu sebaphila impilo yalapha inkunaphakade that's why uzoza ukuthi umuntu uhambe ngamanzi but namhlanje nethambo lakhe abalitholi why bangalitholi ithambo lakhe so if awuhambanga ngemanzi ukuthi uhambise lo muntu lo bazokuthola uhakamele lesefeni la amanzi ahamba khona la sefa khona but if uthethele umuntu nethambo lakho bangalitholi kanjani so umkhulu ngitshela ukuthi ngapha enhleke ngifuna ukuzwa clear lento like ibe ngaphansi kwamanzi kufana kuso kunama shop kunezindlu ama shop awekho ngithi into ngifuna ukuyazi akunama shop manje badla no kuyaphilwa and then ama beats lo mnikazi wamanzi uyakwazi ukuyistore awuhume angene athenga amahiya la uthengiswa amahiya khona buyele emanzini mkhulu ngiyakucela yabona abantu ozenzayo ngifuna ukwazi ngilenda kanjani da how do you end nomuntu asishasha no uyahamba e-shop straight aye-shop Emaponya Mall angene bese kuyengena phakathi kwamanzi bayambona abantu uthenga ngecash wena ngemali wena ubona umuntu cabanga udelela umuntu kakuhlala phakathi kwamanzi uzathina ngaphatha ngoba umuhle kakhulu ngeke uzumdelela muhle so abelungu labantu abamnyama phansi kwamanzi phela ngifuna ukuchecka kahle no umlungu akekho umnyama so ngaphansi kwamanzi kuhlala belungu so thina nithwasisa belungu phansi kwamanzi no thwasise umnikazi wamanzi ungumlungu yena hayi mina abantu abamnyama abakhona abangazahambi and la kune difference too ngifuna ukufundisa ngamanzi ukuthi kunomhlaba omunye ukhona umhlaba omunye emanzini and then la lezi zinto zimbili lezi zinto ezimbili kunendoda kunomfazi umfazi lo thwasisayo indoda ilebulalayo azihlangani lezi zinto la nikhona nini indoda yisi lo muntu uphethe ukhuluma enye into enzima kahle indoda iyabulala umfazi uyalapha so if nina nikhona ngaphansi kwamanzi indoda yizi because izoniqeda yizi so izamaniqeda ngeke yizi lapha kunalaba hlanganela khona bona bayiqeda indaba yabo lapho
ibuye lento ubuye nifundisa izinto makufika isikhathi sokuthi ubuye ekhaya uzothabatha izinto zakho uyabuya ekhaya kuzoshaya isigubhu emanzini njalo uyangi-understand malo shona ilanga isigubhu kiningi mase kufika isikhathi angisho that's why ithi iningakhali kuzobuya umntwaneni iyeza before ngenzeka ngene emanzini mina namhlanje nihambe ningangazi iyeza ifike kuwe ithi hey ungakhali umntwana wakho nalo report ngikutshela ukuthi ngifuna lokhu nalokhu and then if you follow that procedure in a right way and then ngiyabuya mina yo so kusho ukuthi belungu besicela ukuyeleni phansi kwamanzi futhi baphuma phansi kwamanzi azange basafuna ukubuyela yes because even a ritual mina ngicaka abantu abamnyama abafuna ukwenza izinto zesintu bathi no ukuthakatha abelungu ukwenza bathi umlungu uhambe ngamanzi uke wethu mara baya ezothi mara angikhuluma istory Titanic is a story ngikhuluma mina life ukuthi wena umlungu ungangena wena ngalento le abayifaka la surfing uyabona le uyangi-understand khona le lesake iceda kwenzeka no submarine bathi ijemile kokayikayi ngaphansi kwamanzi leyo basake babuyile lapho bafile leso ngizibuza ukuthi kunomhlaba kanjani no lalela kunamanzi phela hayi ukuthi bafu uyabona mina ngifuna ukutshela something angikutshela into le ukuthi ngiyaphupha ngiphuphi ngithi kuwe manzi akhona angisho awubona lamanzi lo muntu unendawo yakhe mafika lamanzi yes laphansi indawo yakhe hayi ukuthi uma wena isikepe simcwile basho uzowela kuye cha hayi yo that's why inzunza inendawo zayo eziningi so abelungu because they know it that's why mayiqeda ukuzala batshontsha umntwana bomlahlela kwenye indawo abanye bathi banika lento bathi udine in maphuma lapho kulahleka izinto zabantu because usuka bheke ini amasenkela angathi masha and then ubona ngathi amanzi bese uyehla mayehla mathi masimuzi lo agoba umsila ephezulu ayohangena ifini lakhe ahambe ngalo angisho ukuhamba ngesivunguvungu sokusuka lamazo ngoba unamandla lo muntu abelungu banevunguvungu so mina ngicela ukubuza enye ke asikhulume wazi kabanzi ngenzalo yelanga angivisisi kahle ubeke kahle ilanga because abanye abantu bathi ilanga liyaphilisa ngisho njengomkhumbula uCredo Muthe uba uCredo Muthe bekangasi like molima lamathambo bekakuthatha kufaka phakathi kwe like ironda mara yinde akubeke khona then bekakulapha ngelanga uthi ilanga lingene ilanga liyimpilo hayi siceliseke tu ngelanga lamampela to ilanga lona liyimpilo angisho yonke into yenza ilanga ngizinga ngelona mara ngelinye ilanga ngizokuchazela ngelanga hayi ngelinye ilanga ngazi ukuthi ilanga lilapha amathanga ilanga ngaphandle kwamathanga ilanga liyimpilo that's why kumele kube nokushisa that's why thina la ekhaya manje siba nokugula okuthile nani wafika endaweni la kushisa kakhulu uyadefa because of awujwayelanga kanti liyakuyila that's why abantu ba stronger yes that's why umuntu uma afika enyangeni bathi tisukufuthe sukuthule kuthi kube nale heat ezokwazi ukuqinisa amatha enye ngiyazi angazi ukuthi noma uhamba barefoot yes like it's a must ukuthi uhambe barefoot enhlabathini control the temperature yakho okay that's why bebangana amashukela that's why bebangana that's why bebangana ini manje thina sigcoka amaguji special Gucci na Fabian so mkhulu amathi sibuyele vie ne uyathwaza uyaqeda ukuthwaza ushaya indumba yakho uyaqala ukusebenza sure then so uwazeke kanjani because kunesaga yakho la ngicocelayo neFacebook engifuna ukutshela abantu ngayo ukuthi awathi ngicabachela indaba zakho ungakhuluma indaba zakho before bathi ngiyambhula alright
Ngakhila indumba abantu bacala bangena bahlola benza konke ngabasiza baphumelela ukuthi uma ufika umunye athi mkhulu necala umunye afika athi mkhulu umsebenzi uyaphetha umunye afika athi mkhulu izinto azilungi mkhulu sengihambile emhlaba la kwese ngizozama ukugcina umunye athi umuzwa wami uyaphuka umunye athi hey nginezilonda ziphulu nje yayibona ngibala phela nguphi emariti basuka kuphi basuka la eGoli bayehla bezale basuka kuphi bayehla bezale basuka bayenza konke until sekufika kimi ukuthi no man ilozi lengibusisa kanti wangabi nomuzwana mamkhulu thank you so much Sure. Thank you. ngiyabona lalele khona nkosana RIP ezinye izintswemu uyana zen mama athi 99 hayi man abantu bangibona ngathi ba waste kakhulu Yeah. ithi ngithole indawo ePretoria Ubahlangabele. ngithi 2 weeks Pretoria 2 weeks like high 2 weeks Pretoria 2 weeks like high and then mkhulu athi I don't see a problem vele ngafika umunye baba ngikhuluma lento mina eza ukuthi Uya play. plan ufika umunye baba Prof Norman nginendlu kaMama le eMamelodi ngicela uzohlala nathi eMamelodi abantu bakho bazokwani kuza la ngoba Prof ufika sikukhokhela sikubhadala safuna sibuyele emuva thina abanye maybe thola ukuthi sinalo 500 ngangisabhula mina ne40 rand Hey. mara beni yeah ngibhule nge40 rand until ngo 2005 yo 40 rand 4 abo cheap yes so kwakuqala mangithi ngidurile mina loku 5000 ha emolahlile boys school so ijeni yami impela kanjalo until mangifika la elona ngiyasiza abantu uvuka umona ebantwini malokukhula uvuka izinto uvuka uthengelwa abantu kufuna bakubulale uthenga abantu benza njani but I survive all of that ingakona namhla noma ngilo kanjani nga survive until ngathola intombi yami ngase ngathathi so le ntombi le bengase umuntu oma social media bengase umuntu bengayifunde into if inyanga ivela maybe ephepheni ngikwada uyaphapha yilo why kanti umuntu kumele aze advertise why mina abantu kuyagqwala la ekhaya without into le you understand understand ukuthi why umuntu kumele aze advertise kanti akaze advertise njengoba nani nithi ngibe khona kube EzaSeKas'Lam njengoba ngila EzaSeKas'Lam nami so you understand and then le ntombi no asivule Facebook hayi man avule yena maqedwe uvula le Facebook ayisihlili kumnandi bantu baqala sathi na amaphupho comment abafuna ukukhuluma nawe bachazela amaphupho singiyathatha ifoni nami fikela ngalokuhlukana funa imali yakhe sesi mina ngishapha ntwana phuma kanje namisale kanje ntombazana thathe iFacebook le yangisho yakhe vele so uloga ina ngazi uloga kanjani nami ngakwathi ngalezo sikhathi sakho alogo ingenye ifoni faka ama post amantombazana ngqunu faka ama post njani faka nje uyangani aqede lapha poste nesikoro sami ngangisahamba ngalezo sikhathi ngelo ngilaku lokho Opel Corsa yo yeah uyangana sen a poste vele ne picture khona number plate mase ngihamba la endleleni nje sengisaba nokudrive ukuthi labantu bayothi lobo lenyanga le njani kanti akazi ukuthi uyangiphakamisa lesikhathi yena uthi uyangibulala so that bantu ba lose interest ukuthi man prof ngingasengabi ukuthi ngizoba prof bengazi lo muntu lo why a post izinto ezisinazi kanti madoda azafola iline kangaka ufuna lo muntu wabafana lo muntu wabafana we understand until one day kwenzeka madoda umuntu wabafazi ngebayenzile bro kumnandi hey ku right yabo
until omunye afika the prof ngibona ku Facebook ngathi mina itingisi hayi na prof poster kakhulu abafazi abangquni ngathi hey Jawe hamkhoma mangithi hey wena phela le Facebook le iyavula umuntu so naye sesi man wena uthi uyangibulala and uyangidumisa ubondlula ngapha sekhaya ukamala ngaqala kanjalo ngaba famous. Yes yabona sometimes abanye abantu bathi bayakwiza kanti bayakuvusa sekuya ukuthi wena uyithatha kanjani. Yes so angise umuntu ukuthi umuntu akhuluma mina bhuti wami K athi Lekhuleni uyathakatha I won't respond. Angiphenduli mina amahlanje even on my channel mina angiphenduli ihlanje umuntu ma comment that because I know nabantu engibasizayo they know ukuthi uprof uphila ngayiphi indlela ni straight me and angithi mina mofike la ekhaya wafika ngibhekela 4000 wathi ngigezela into so ngithi mina okay right mazozofona ukuthi prof into yami ayihlangani kahle ngeke ngithi buya ne10000 ngizothi buya we must fix this until ize ibe right without paying any money because angeke ngithi ngawatamba wonke amanga into engiphumelelisa iqiniso ekugcineni it shall set you free. angina bodyguard mina. 1 I don't have a bodyguard. 2 angeke mangihamba ngihambela nginezisebenzi nje ezingisiza ukugaya umuthi nezingikwazi ukungisiza ukufutha abantu ukuthi ngisiqhubeke ngihlole but mangiphumala ngihamba ngithatha umkama ngabe ngihamba nomama sendlini sizambele sendlini mangibuya ngi1 angeke uyithinte yamoto ngeke mangihambe edrobheni ngithuka ukuthi bazongibulala bazongenza no why ngaphathiswa umuthi uyaphilisa umuthi neqiniso makuhlangene kwenza into ibe ibhomu aw professor ibhomu ibhomu so mina ezingathanda ukuthi ungitshele kabanzi ngale zinto engizibona la because honestly yakhuluma like I'm fascinated ngibona iskin senyoka yabona doctor yabona I see you into eziningi certificate and ngibona ne stethoscope da so are you a professional doctor? Did you go to school waba doctor ukukhuluma nje iqiniso seswami ngifundile mina professor uprofessor loba ngudobhe straight ngiyawazi ama credit of professorship ngiyawazi ama credit e doctorate ngiyawazi ama credit e masters ngiyawazi ama credit we degree diploma thula mamela ngiyawazi wonke so ngicalanga ku doctorate or ngicalanga ku professor or akusi honorary ukuthi just sibona nje ukuthi umdala manje kula kulendima cha naye esikolweni ngafundela African medicine. I also learned for Western. Njengoba ngithi mina even theology ngile esikoleni zetheology. Ngifundile theology. Yes. Ila uthola khona ukuthi kahle kahle kwele Bible something is going on. Umuntu obhala iBhayibheli ukenza imali. Lalela. Ukutshela nje iqiniso. You understand? uJesu lo bathi uJesu ekuthala simbone ema TV. Ule America so kugile manje njalo ngo Good Friday imali unemali urich why bangathathwa umuntu omnyama ku FTC njengale film elitrendayo lela Jesu uthi wena ngoba umuntu omnyama akufanele imali and angeke lube superior kunawo ubani wena zokhuluma lo imntwana white privilege sesinine Prado la ekhaya mangihamba ngale Prado ithanda belungu mina ngihamba ngeemoto ezithanda yibo vele ngiyabalandela so imloyo ngathi ngathi ngidriver eWhite River kusane apartheid eWhite River umlungu loya kwabona uhamba ngane adola hamba ngokojet anyana ngivele nenkulu libhekela so ye wena yakwata ngibona udamani yofoko mawuthenga shop bayakunisa bazothenga into enkulu bedawo ngazositshela ka uthatha phi imali ukuthenga yonke le nto le siswami mina ngabafakela ukushisa bafakela isivungu majuni isivungu bashiphela ashumlungu ashe uma ungena iV class le bayibiza bathi bo get out of my car fucking car GN63 anginabazali ke ungadoba sikhona nje zonke imoto anabazali sikhona standard so sibaningi singenabazali shithi sonabantwana abaningi because mina naye sasifanela nje sintandani you understand
So ngifuna ukuchaza ukuthi ngibafakela ukushisa. Yeah. Umlungu mfakela ukushisa zazonke. Yeah. So mina ngichaza ukuthi mfowethu ijeni yami ibe ayibanga nzima. Mangathi mina iyoba nzima, so ibe nzima. So angisho ukuthi idlozi lami ngizoba ngingangiqalekisa. And zonke lezi zinto ngibalela zona. Ngeke kuza amakhosi bangizomhlaba. Amakhosi in Chiefs, the kings. Not Kaiser Chiefs. At Kaiser Chiefs. Amakhosi. Oh. Yeah, like the Umhlaba. Oh. Mina ngithatha amakhosi womhlaba, like Kaiser Chiefs womhlaba. Amakhosi, the king, ama-kings. Ngeke ngiwabale ngamagama, but amakhosi. Okay. Yeah. Nakubumhlaba. So ukwazi ukufika menzele lento leyo. Akupha manje umhlaba athi na umhlaba wakho professor wami. Na umhlaba wakho inyanga yami. Yakha yonke into oyifunayo. Ngithi hey usho njalo. Afika omunye athi prof ngisizile lapha. Uyangithola. Sengingenile lapha eParliament. Thatha naku lokho. Prof ngicela ungincede. Uyangiunderstand? Hey, hayi ungisizile prof mani ngimeya kuphi ngeke ngibabale bazazi bazoyibona nje ukuthi prof ukhuluma ngami. You understand? So yonke lento ayikuthi ngibiza abantu imali ezingaka. Yeah. Umuntu ngifike ngithi kuye okay ngifuna 10,000. Athi okay ngiphethe 3 ngiphethe 5. Ngiyayithatha wabona nawe since ngisile ngisebenzele 2 rand. Ngibona ngila ku-25 Mama 50 saphuma nevuphala. So mangiceda lapho abuye abongabulele abuye athi prof ngisizile nako. Oh acedelele. You understand? So ngiphumelela kanjalo mara sazofika ngizulu ukukhuluma ngezikhumba zenyoka nani. Yes, nalezi zinto esizibona lapha nzi. Lezi ngiyacala ukuzibona nje impilo yami yonke. Mina before angithi ngithanda uku-interrupt mina before ukuqhina. Repa. Oh mina before singena kulezi zalayo athi ngibuze na isikhwama yasenza nawe. Esakho malini nje ngithi manje ngisacheck ama-price. Mina silahlile esakho malini. No, asikho isikhobe esilahlile. Mina ngine briefcase. Paul ngathi yakho. Yafuthi unamazala. So nedi briefcase ifuna indoda. Mina so. Eshadile. Ayingisho ifuna indoda eshadile. No, ifuna indoda. Ndoda like ifuna nomama. Hayi wena sis. Ifuna nomuntu ozimisela ukuthi ozazi ukuthi ufunani. Othi mina ngikhathele inhlupheko. Athi mina ngikhathele ukwenza noma yini. Hayi ngikhathele. Mara usibona. Ukuthi sikhathele ukuthi. Mara ubona. Manje usha ikhwama i-briefcase kuphela. Inani? No kunezinto eziningi. Like inani le briefcase phakathi? Nesipoko. Isipoko like kanjani lokho Kasipoko kanjani hamba nesipoko nesibulala. Awuye nayo strategy. So uyana ufuna into yemali bhuti ihlala ekhaya. Ifake imali ekhaya. Kuthi kanjani? Iyoqoqa yimi nawe sesihleli siyi2. Ayiqoqo leyo ukuthi kanjani ngoba uyigcina kusasa ungukile. Angisho yonke into inomthetho. Yeah, so into ngitshela ukuthi noma ungasebenzi kuyenzela imali 100%. So iyazihlalela ekseni uyavuka ukuthi namhlanje kune 10. Sasa kune awenzi nix. Ifana. Thatha imali yakho yami. Abele boys bona yadlala ngapha. Hayi bakhona unothi ngitumile namhlanje. Ngitumile but angitumanga wona ukuthi nje makunamafu. Yeah. Ekhaya sebenza ngisho ngeinzunzi mina. Yeah, so ngawuthi ufika lapho kuba amaphiciphica ngisho bona itulo isipaka ukufika lezi jike ezinhle ziyaqwala hayi ukuthi izipakele ukuthi sihlobisile so bafuna bale boy yeah bakhona abafana sibona isipoko abazi isipoko yini isipoko asibona 150 ipoko siveza mveza 1 man hey in why no 150 zenzani impoko zakho impoko zami lezi ngisebenza ngazo esiye sikuthathela imali sithatha imali esinye mangabuza ngeyitori siyakusolve angisho kanjani akunama bodyguard so nama bodyguard 150 thina sosolve likolezi 150 asicela ukuthandwa lesi sakho semali tu lesi semali angisho ukuthi
ubona Kas'Lam sifuna ukuthi sihleli kahle singekho la masiceda la ya singekho la bese sihlala kahle so ngiyakutestisa kuphela yo testisa kuphela bese mangiceda ukukutestisa bese uzokhuluma ukuthi hayi sona ngiyezwa manje bakhuluma bayenza but hayi ngayizwa le uqale ngami mina ngicela umtestisele for wonke umuntu yeah ongafuni uphemile ngicabanga isandla sami siyaluma should bezotestisa mina so angitshela mina bekuze uHotman lapha ngifuna ukumbiza ngegama because bathi inyanga ungayikuze ngenyanga kune question eyi1 engikhohle ukumbuza nje ngazisola zangingalala yabona kule khwama lezi zabo nabo ispoke esilapha ya lezi abahamba ngazo lezi amagutshu uthola umunye uphethe egutshu omunye ispoke esida imali so ufaka imali la iyanda iyakhula if ungakhona bengizothi angithi kancane ngilande sami ungakhona wathi ngulande sami ya mawukhona mina thibe sha advocate yethu yeah this guy yayibona yami le bheki nami ngiyangena lapha esitolo hayi kunanda la mina ngisho angifihlo la bhuti yeah mina la ngibeka khona amasentinyana ami amasenti la imali so bese kuba iningi kuhle ile bodyguard yami nice sicela ukubona kwegcina ile ngiyakwazi ukuyibamba inyoka mase isikhwama so senzani lesikhwama lesikahle kahle ngeke ungibambe inkunzi ngeke ungibulale ngeke ungiphaphele ubanestima kanjani ngobukampe bathi mangahlangana nawe edrobheni ngathi mehlo hayi wena vele nesithunzi so iletha nemali lebhekile lebheki yami ayilethi imali ngiyifakile mina imali uyifakile yami le yo nemali so la bebheki yemali bona nabo kukhona into ethi abayifakayo eyabo hayi ngazi angishiyami ngikukhombile ne hey my friends don't forget to like and subscribe and comment down below EzaSeKas'Lam ngicela sikhulume ngokuthwala ke manje amabheki bafethu ngifuna ungiunderstandise lento yokuthwala ukuthwala siye sikubeke ngendlela eziningi ezihlukile nani but ukuthwala kuyimpilo this nowadays yeah and ukuthwala lot of people banento ukuthi ngathwala kuyofa abantu ekhaya ngathwala you understand sekufuna ngiphila impilo enye engayijwayelanga which is not like that ukuthwala kwakukhona ungakazali wena nami ngingakazali umfanduka ukuthwala sikhuluma ngokuthi umuthi odidile and nokuthi ukuthwala if umuntu uyakuya uthi uyothwala damba ethuneni uthatha imali yakho uye ekhaya because ethuneni kwenzakala ufunani ethuneni awusiyinyanga phela wena yeah ukuthwala siceda la yabona njengoba sihleli la singathwala lezi zinto zonke lezi kumele ziye kuphi ziyisiwe lapho lezi kumele ziye kuphi ziyisile lapho wena mawufika la ngokuxhumanisa nalento le angeke uthi uzothatha lesigubhu ngazi ukuthi ngasiphakamisa ngazizonke ngaphakamisa nendomo uthi uthatha lento le ibizwana lento baningi bathi isigubhu mina ngithi khona ikona kusile yase emtuntwini cha okay ikona isigubhu esinje ikona eliphumelelisa umuntu kunegona lokuthi ngibuye nalo nami nginalo lami lasekuthwaseni nala nginawo ami lamele mina uyabona nawo ami lawo angaka namanye nawo ami lawo egone wagona ya ngagona kakhulu yo so ikona kunemithi namathambo ezilwane njengoba ubona
inyoka, crocodile, imfene. Uyavisisa kune ziningi mawuzongena futhi ngapha uzobona Ngifuna ungena. uyangivisisa ziningi siyahlanganisa bese sithola imithi yokuvusa lezi zinto lezi asithi ngifuna ukuthi uthi ufuna imali isithwalo senyoka umuntu umbona hakhe inyoka iphila kusisithwalo leso uhamba uyothenga ipython wabuya naye athi inyoka yami ngithwele ngayo namanje isithwalo asisi into yokuhamba advertiser awu advertise uma uthwele Ufanele akusungumuntu ukuthi umuntu athi ya mina ngithwele ahlabelela ingoma ayikho lento le ukuthwala imfihlo yakho oyofanayo wena maybe imfihlo yakho nengane yakho onayo ekhaya ukuthi umntwanami la ekhaya njengoba siphila lento le uma ngingahambi emhlabeni lento le uyophakela ukudla maybe ukubeke la lento le uyofika ufaka amanzi la lento lena ufika ubeka izinto la ngendlela le uyenza ngayo ozoba ululeke inyanga yakho akusinto ukuthi ngizohamba bese hey kunenyoka la kunenyoka la le Lomisa ngayo. umuntu maphethe inyoka yesithwalo ayifuna abantu ifuna indawo ozoyibeka kuyo uyihloniphe lento because ilento ekulethela imali ilento eyenza amabhizinisi akho aphakama ilento ukuthi uma uhamba uthi uyosubmita iquotation even noma imali yakhe ingabi high but no lo muntu uyawazi umsebenzi noma ungawazi uyangizwisisa ilento ukuthi uma ufika ukhuluma kuzwakala uyabona mina mfowethu ngifuna ukuthi bathi ulitholile itender eLimpopo usuke eSoweto uma ufike eLimpopo abantu baseSoweto baseLimpopo bathi abakufuni waye bakhethe wena usuka eSoweto ngizothi hamba mina uye eLimpopo ufike ukhulume nesizwe uzokhuluma nesizwe sukulalele mawuhlika omunye ha uyahlanya lo uyanganasela bazomshaya labantu laba sowukhulumile wena angisosuka wakhuluma negona lakho walitshela ukuthi ngiyeLimpopo lethenda leli bathi hey linomsindo lapha ngifuna kufika ngikhulumela labantu ngoba abantu bafuna ukungibona ngifuna mangigibela istage lapha ngikhuluma ngifuna labantu bangizwe oyovula umlomo athi ulwisana nami akabi nami ulwa nani sekujule ngento ukuthi you can't go around uphethe ipython nawe uma uyifuna ipython unemali hamba uyithenga lapha bazithengisa khona uye lapho ufite amagundwane ufite ngani akusukuthwala lo mina umuntu noma ngayiphatha inyoka ezi30,000 akangithusi futhi angivaluki futhi angishekeki ngoba mina inyoka angiyithengi iphila ngithola iphila ngiyibulale ngiyivuse iphila ezinye izithembu Haya manje le isikali semfene senzani no lo sohlizi nje nje yazi le inhloko yakusiyimfene niyibiza ukuthi thina sithi gorilla hey mntana kaBabuni so yes igorilla le uyibona lokuncane uphaphayo lo lokho ukuthi khona ukugijima kufike kuthathe ukudla kwazi baleke kufike kume lapho uthi ubambile kumuce so nako kukhona la kusebenza khona ukuthi into noma sebathi kuphunyukile wena siyakwazi kuyimuca sithathe sinike wena ibuye phunyuka bamphethe lo understand angisho lento le ehlonipho noma ngabe unelontsho unelo ikithathe uhleli lapha nje breakfast impeke ubona udalo olahlile futhi umsebenzi wayo uyangazi so izinto ozisebenzisayo ziyasebenza intweni eziningi ziyasebenza ebantwaneni ziyasebenza kuphi ziyasebenza ukutheni umuntu othethe into yakho sikwazi ukuyibuyisa ngamathambo lesilwane hey like umuntu othethe into yakho asithi umuntu ongakujontshela imoto othethe nje into yakho inhlanhla yakho ini nani sikhuluma ngezinto zokuthi asithi bekumele ngithole umsebenzi ipromotion emsebenzini
bangithathela ngofika la uDiamond Prof hayi phela lapha umsebenzi loya bona ngiyazi in and out but ufike uJoe wangena uJoe ngiyamshela Samputo Joe. Paper wena back to. But I'm sorry, Joe. We made a mistake. Sorry, Joe. We made a mistake. It's Buke's position. So easy. Mina lesibeng ukukhomba sona ngisibiza umnyamana. Because ikona kufuna ligqoke lifudumana. Likwazi ukusebenza kahle. Hayi libe ngqunu. Ubungqunu ngichaza ngegono anginawo. Ngikhaza igono elithini. Yeah. You understand? Yeah. So kufuna ligqoke so that lizokwazi ukuyenza umsebenzi owakho obalekile ukwazi ukuba nemali. Lidlana lona like mawufaneke angisho ukuthi mawushona wena umuntu omdala mawulela umntwana yasho ukuthi yenza sona so. Nangishilo umntwana sekhangeni ukuthwala kuyimfihlo. Izinto lezi ezikhulunywa la angeke ngisikhulume. You understand? Because if sikhuluma on camera sengithathele yamfihlo nganika isizwe omunye uzosaba take but akunakufa mina nguprofessor Cm Lekhuleni ngithanda impumelelo nginabantwana nginomfazi ngiyabona nomshado shadile ayibona babili ezinye izinto mara uprofessor uzohlala ka endabeko babili nabanye cha ayabe khona nesikhumbi ngisibonayo la emuva kwami lesi inhlathu kuthiwa yini python inhlathu that's why ngithi ngiyayibulala mina ngihlinze ngezandla zakho ngezandla zami bhuti mina inyoka ayingavela manje angazi ngelinye ilanga ngizonicela futhi sike sihambe sishuta sisehlathini la kunenyoka khona to prove ukuthi lento ngikhuluma ngayo I'm not joking inyoka mayiqhamuka noma icobra noma uyini the dangerous snake that you know iyagoba mayingibona hayi ba hayi ba bayaphikisa kunenyoka okuthiwa umgoba igreen mamba izakuluma ke leya inyoka leya ikwazi ukufinyela ibe ngaka but inkulu but inyoka leya mina mangibona iyaphuthuluka bese iyalala bese ngiyayibamba bese ngayishaya ngakayikhiphi poison ke angeke ngiyichoke ngalento ngiyibamba live sizokwenza lokho hayi bafethi sizoyenza hayi anganthatha bafethi sambeni la kunenyoka khona or la wazi ukuthi kunehlathi linenyoka or la kwazi kunamathi kunenyoka inyoka mina bhuda ngenzi lutho nani ngoba ngigubha imithi so ugobela wami wangenzela umusa wani wangihlabela ngakuhlabela mina ngale thambuleli le bekuyinyoka lekuthiwa yini icobra lemnyama black mamba and then ngakuhlabela ngale lento lesi umsilo khona nenhloka khona so uma uqhamuka unuka ubuyona ithi uyinyoka nawe so iyathoba ayibona umntana ku understand bese ngiyayibamba ngiyibulala ngithatha lezi zinto engizifunayo ngiyabuya ngihlinze ngiyomise sendeni mase ngithi ngifuna ukwakha umgobha ngakha ngawo umuntu athi Prof ngifuna ungakhele imoto yami ingatshontshwa ngithatha la ngakha umgobha ngifake lapha emotweni inyoka yakhona izobona uzotshontsha yo mawufika wena ungene emotweni uthi angiyahamba uzoshiya ungakathathi nestage so mina mkhulu ngicela ukubuza njengoba usebenza kanje njengoba ngisekasi lakho nathi izile ekasi lakho masilo lezindlu asilokho sibona abantu babheka ngapha bakuthatha kanjani ekasi lakho like abathathe ukuthi lo mkhulu ngathi uyaloya or ezihila mina bona abantu balana eKas'Lam bayangihlonipha because ngeke ngithole ethaveni ngeke ngithole tshwaleni noma ikuphi ngiyakuphela mabangimemile banomsebenzi nami ngifike wonke umuntu makuphela lele 2 minutes ngibuyele ekhaya angithi mabangimema ngathi hey nginyanga ngiyindawo mina ngiyabahlonipha nabangihlonipha so but because of ngokuthi ukukhulunywa kwabantu nokuthawa ukuthi hey uprof bangibuza ukuthi uyathwalisa uprof uyathwalisa angiyathwalisa nami ufuna ukuthwala kuzothwala hayi ukuthi uzoloko hamba ukhuluma uyathwalisa uprof abanye manifika mshobe bahamba ngama-wheelchair abanye bayenzana ngiyalapha ngenza yonke lenyakanyaka it's not about ukuthi ngithwalisa kuphela ngenzani ngiyenza yonke lenyakanyaka
Shooting ngamanye amagama ngiyigeneral. General professor ngisho kahle. So Fatmana ngiyebhokeze ngakulala kanjani upho yo. Ane mina noma ngabiza umkami umbuzi uthi marwela mangingasuka manje ngo8 mina ishayile. Nilala ngife. Yangizwisisa? Ngifi. Nama bodyguard 150 angeke kuhlala ungalala. Angilala ngiyazikhoda even nemoto mangihamba ubuthongo obungihlupha ngibona ukuthi angeke ngize ngifike eguest house ngayipaka endleleni middle of nowhere shaya amazatami lalisi seat la ngikona wena neplug yo akekho ozofika athi kohlika sathana yo so sikhona la njengoba sekasi lakho obviously inyanga kusuyiwane kasi lakho akunayinyanga ezasekasi lakho ezikuzamayo bakhona bazama bakhona bangazami so omunye uze lesikhathi akutshela ukuthi hey mara Lekhuleni uyenza ngani ngithi ngoba mina lento enginayo angiyilandanga eyami kunokulanda into kunokuthi ube ingeyakho so akusilula ukuthi uwisane nami noma wenze njani mina ngithemba idlozi lami nomveli incane nalabantu abangiphethe ngoba labantu laba ayibhude ngabavuse ekudeni kakhulu ngabavuse ekudeni kakhulu ngathi madoda nina nizoba amasosha ami mangikhuluma ngesocial as social hleki so uma uzofika kimi ufuna uqale kule 150 before uzothola mina Yochatha nini wena ukaroba fanta Ngamlimaza unono popo yangidistracta kancane yazi lesa isigubhu semlingo mangithi isigubhu semlingo if ufika umuntu la athi professor ngihlushwa uKB or uKarabo or ngihlupa ubani ngithi mntwanami mangabe ngempela uyamhlupha uKarabo dila naye bona umbheka bese uyodila naye hey akufundisa isifundo engeke asikhohle empilweni yakhe washamaya mutho yeah ayodila naye noma ngaba seLondon umbheki ndabheki noma ngaba seLondon uyafika lo muntu afike yenze lento le ngiyenza izinto eziningi ukhomba igono ngeke ngiziphakamise zonke bese ngina nephondo iphondo eligila imkhuba elenza izinto zenzeke uma vula kuvaliwe emzini amanye amadoda wazala ayivuli kuphela emzini ivula ngisho nasebheke hayi asiphume lapho should levula nasempete nasempete should ushakuzwaka shakuzwaka manga sinenkinga nyana so shakuzwakale la so lokuvula ivula yonke indawo ivula yonke indawo noma kungathiwa so uloyiwe kangakanani wena awulungelwa noma bathi business iseyilifika kangakanani noma sebathi bantu bakuvukele kangakanani akwenzeki kuyenzeka la mina nento okuthiwa umanyamalala awuze nazo nali phondo lami yenzani yanyamalala nina umanyamalala le so uyanyamalala mase kushubile umasuka manje udrive eMozambique esejari yami umshila uzongithola ngile Mozambique umanyamalala ufuna simbone umanyamalala umanyamalala ena ngathi akabanjwa ke umanyamalala nizanyamalala laba bafuna umanyamalala indoda egila imkhuba yo so mkhulu ngicela ukubuza mina enye question because angibe ngilosibuza ngekasi lakho nalezi zinto lezi le bag lezi ithi week ngakenzela malini like a week wena wenza malini wena week mina mangithi ngisebenzanga 500k ungasebenzanga ene lo muntu simthola hleli bafethe esitulweni marenza 500 nyayeka ngiyaresign esipala kanjani ngokumele bakutastise after la amount usebenzile 1.2 million mkhulu njengoba ngijweza nginabazali enhle kanti wena ubona mangithi ngisebenzile idlozi lakho liyakuthanda idlozi lakho lihle idlozi lakho lithanda imali phela yazi waqale yazi phela waqale wa attract imali
Umphefumulo wakho pure because imali uthola emntwini. Pure. Yeah, Bathi Angisho uma imali uyenza ikonjini impande kaSathane. Akusimpande kaSathane. Iya ngokuthi wena isebenzisa kanjani. Esonto. Iya ngokuthi wena isebenzisa kanjani. Imali. Ubona namhlanje balwa abantu balwela ikhundla ingenxa imali. Ubona namhlanje ipetrol ku 26 rand iliter. Ile imali. Ile ngiphilile. Imali. So imali iyenza yonke into. Yeah. Uma unganamali ngeke ukwazi ukuthenga imic. Eish. Uma unganamali ngeke ukwazi ukuthenga ilight. Eish. Uma unganamali ngeke ukwazi ukudla lento oyifunayo. So udla lokho kudla lokho nako ngoba sekuzothini ngoba uyakudla but awukufuni uyakudla ngoba uziplan ukuthi uthole okunye lokho okuthandayo wena. Eish. Cool. So imali ivula iminyango. Mina manje mangifuna ukuya eEurope angiphuphi. Uyangizwisisa? Angiqaba ngibuya khona eEurope ngibuya eLondon mina. Mawana 2 weeks back ngibuya eLondon. Ezinye izinswelo eziphila phansi kwama eziphila phansi kwamanzi nasemhlabeni. Injalo. Ezinye izinswelo. Bheka ke zinja zami mina if you know ufuna khona okuhluphayo umthabiseni maka busy lapho nawe ukhona umkhulu. If izinto zakho azikulungeli kahle ukhona umkhulu if maybe ufuna ukuya eEurope eLondon ukhona umkhulu bheka manje okwamanje ngicela sithi tswelele yabona ayosibonisa ezinye izinto to learn yabona wena hamba nami in the streets of enkangala ezinja madoda. Hayi bafethi mina ngithi nizwele uthaba lami ngisala nomkhulu. Yeah, hayi so ngihamba nokuhle mina ngizongithola la endumbeni. Hayi ngeke. Ngicela ungichazisele ngalezi zinto oziphethe lapho professor ukuthi enye le ebovu kawanzi yenzani if ungakhona nje kungichazisela zona. Yeah, ngifuna ukukuchazela mntwana gogo. Angisho ngiyathwalisa mina. So njengoba ngithwalisa uthi umuntu prof ngiyothwala njani ngoba ngisahamba ngeinyawo. Ngifuna la ngingaqala khona. Lento lena ngiyibiza ukuthi starter pack. I-starter pack yila umuntu aqala khona. Akusila amafutha anukelayo la wabona la kuma kuphi. La ngeke wathole eChemist. Atholakala eChemist yami yala endumbeni. So uzenzele le. Ngizenzele. Mina self oil angiyithengi ngizenzele yona la ekhaya le oil ngazenzela yona yababovu kanje. Ngithi yini i-starter pack kunezinto engizifakile ngikhathi ki. Uqala la. Ukuthi u-start up impilo yakho uhambe nayo kuze ube nemali phela deposit engiyifunayo mangizokukhomba kwezinye izinto. Uthi omunye ngifuna into yokugembula professor ngingakhela isigubhu sokugembula akanayo le mali deposit ngimakhele igambling oil so that aqale ku gambling oil azokwazi kuyi-afforda i-1.5 yona. So la ku starter pack 600 ustarta impilo yakhe. Bese nginane clay soap. I-clay soap umuntu usingibiza ukuthi umavula kuvaliwe. Lensipho unesicitho una ini uthatha lensipho le uthatha leswasho sokususa umnyama uzihlanganise zigayiwe lezi zinto. Akusile sengizithole eFaraday or pharmacy or uthola kuphi eFaraday nyanga ngokundlula uyangizuma ngegoli lezi ngizigayele zona ezami. So zitholakala la ekhaya nazo lezo boma 1 point. No, lezo kususa umnyama is 200 and then lensiphi 150 bese ngineswasho semali. Athi umuntu professor imali ayandlule ezandleni zami. Uyazi kunokuthi uphathe 500 lo 500 awumazi ukuthi ungenzeni ukhumbula kuphela ukuthi no man ngiyakhumbula i-bright pack ngithengile mara le 3 clip angathenga ne20 kwayo ngoba ngiyazibhemela bafowethu mara 250 yiphi. You understand? Ayiphunyuka imali ezandleni zakho noma uthi imali awuyibambi insanhlobo nazi iswasho umuntu ofika athi na prof yazi ngesihambe sebumnandini siyenzeni noma siyahamba sedrobheni nabangani bami masihamba yazi prof abobhutla ukezile umuhle mntwana gogo umuhle uqedzile mara bakuboni
zenhlanhla ukuthi nawe ukwazi ukubonakala phela Oh mafuna abantu bakushele ungasheli ihlupheki nakuthi uhluphekile lokushela ihlupheki uyangiunderstand ngoba ngisho kunalesigubhu esinye kuthiwa islay queen lesigubhu seslay queen angeke usithole ngoba unayo le mali ebuslay uqala la phela ubuslay hayi ukuthi ufuna njalo ulale nomuntu funa keep imali phela angakayidli ikheke bheka wena Professor Malini leswasho lesi si 300 300 we understand oh ana piece lay queen na uyangizwisisa bese uzobuya athi professor senginayo imali deposit bese ngiyabuya ngithi mntwanami nasi slay queen hamba ke uyosebenzisa lapho sesikhuluma ngokuthi uyothola imoto uma akuthengele umuntu imoto akuthengele umuzi akuthengele uyangiunderstand phela abantu besifazana abaspecial akusinto ukuthi imele ihambe lokushaya uphume ushaya uphume ufuna bathi lelangu yomzwisa yona athi ma kwakhe so hamba ngeland road lala khona uyangiunderstand yes ayingathi yami le uyangizwisisa islay so i-deposit la i20 rand 20,000 ngithini makana angisho ingangithi angeke uyithole i20,000 kumele uqale la qala lapho uyangizwisisa bese uma uqale la le iyokakhela ukuthi ube ne-deposit ya le la sekugcineni sikhuluma ngokuthi siyohlala e4 ways uyohlala eSantini phela ngeke uhlale eSantini noma ubani uyangizwisisa mkhulu danke lokho okulengayo nje lapho phambi kwakho kuloko lama ufika la ekhaya uthi prof ngifuna ukuzohlola ngizokwenzela nje uyibheke uma uhlola sawubona gogo Ndlovu ugogo Ndlovu gogo Ndlovu ngizokwenzela nje simple thobu yapi eSoweto kusekhaya serious igama uthe ngubani nginokatlego la ngempela ngikatlego uma ngabe ngikatlego ngicela uhlale phansi uma ngabe akusingikatlego ume la ume khona ngikhuluma nawe gogo Ndlovu ngiphendula so ugogo Ndlovu lo angisho so gogo Ndlovu ngempela la labantu abala indumbeni yami ababonakalayo nabamemnyango uma ngabe labantu laba bangu4 uhlale lapho hleli khona uma ngabe bayi5 la buya uma ngabe bayi7 buya uma ngabe bayi10 buya gogo Ndlovu ngempela namhla ngizohamba ngamatha ngeMozambique ngiyohamba vele mina Professor lento esenza yophumelela la ngempela lento labantu abayakhayo le iyovuka iphile noma ngeke iphile mangabe ngeke ivuka iphile hlala lapho uma izophila ubuye gogo ngithi lento abayenzayo baphethe ama camera labantu usho yona ngisho iyaphumelela gogo noma iphumeleli gogo Ndlovu izinja madoda ugogo ngimbuza izinto angiphendule so uyakhuluma ugogo ngiyakhuluma uyangiphendula uyangizwisisa so akusinto ukuthini angihloli lokuthi ngize ngithi amathambo namhluzo luyisa ithambo lithi hayi hamba uyophahla udunusile uhamba uyophahla udunisile mawubuye uliphose lithi bekumele uhleli phansi so ugogo Ndlovu uyambuza akuphendule kwenzele izinto zakhona ugogo Ndlovu ngihamba wonke umhlaba isigubhu lesi sinami kuphela ugogo Ndlovu wakho kuphela owami kuphela engazivusela yena kwenye indawo bengithi ngisazokubuza vele ukuthi ugogo Ndlovu
umlanda umgaye wena noma umgaya mina ugogo Ndlovu ngamgaya into yayihlola ngomkhulu wami. Hayi gogo Ndlovu. Beyifika la ntshontshisiwe uma umuntu batshontshila ngiphuthi mukhona utshontshile la khuluma nami nyakaza anyakaze. Ngithi ukhona la ngithi ngimuphi ngilohlele emkhathini orohlele emuva mangabe ulohlele ngapha ekuqaleni hlala phansi athi uvu gogo Ndlovu. mangabe ngasibuye uyahlala Gogo Ndlovu. so la ngiphethe igreen mamba so igreen mamba isigubhu senyonga ukuthi inyoka ngempela ekwazi ukuvuka idla amaqanda. So uma ivuswa kanje sithi igreen mamba iyakha imali. Igreen mamba nje iyakha ibusiness. Igreen mamba nje iyenza izinto. Ngile nyoka ekuthiwa idangerous emhlabeni wonke, inyoka ekwazi ukushaya nje ngeke ufike esibhedlela. Noma singakubopha la ulunywe khona. So la ithinta khona, ithinta kuzonda umthakathi. Iyalimaza. Ithinta kwenzeni? Kuzonda umthakathi. Idla amaqanda maphi? Amaqanda lawo inkukhu. Uma ufike nje usithethe lesigubhu ufike uyibeke lapha uzobuyibeke khona. Bese ubeka amaqanda uwafahli. Uzothola sifahlekile wona idlile. Bese uyabona ukuthi oh lento iyaphila. Angeke icela igazi muthi. Cha. Into yami ihamba nedlozi. Anginayo mina into ebulalayo. But uma ufuna into eshesha ukuthi kusasa ube rich, usho ukuthi you want to sacrifice. Hayi mntana gogo, ngizokwenzela. Usuke uzicelele. Lokho angikupromote. Imali imnandi uyidle unomndeni wakho. Imali imnandi uyidle isizwe sijabule. Yazi kumnandi kangakanani kuba nemali abantwana abaye asithi umntwana seswakho umntwana mzala uqedile imatric akayithola ibhazari and uphase kahle. Uyambona ukuthi uma ngaye euniversity uzoyenza kahle. Bese bathi hey prof ngithi yes kazi athi yazi kazi kuyashota man nginya kwa university akekray bazari uyangithona so ngithi hayi mntwana sithi ngesikole ngithumelele lapho ngibone athumele umntwana athumele la ufuna ukuyiresi yakubhadalwa malini asho ngithi hayi khululeka khazi umbhedo sengithengile ifridge sengithengile ngibhadalile mzala nayo ke imali etransport hamba esikolweni ufunza mzala uyekele mado impilo imnandi uma kunabantu okwazi ukubasiza uyabona nje uprof usiza abantu abaningi. That's why ngithi abaningi mabona bajika babheka babuza ukuthi ngathi basizoza uprofit. Namhla uyenza ifundraising unikeza abantu abaswele yezikolo. Ngikwazi ukunikeza ama Thanksgiving every year. Nginikeza abantu abahluphekile imali. Abantu abafundayo imali. January ngiyenze nje ungeze uzongishuta mawuthanda ngizoba nginikeza abantwana ama 2000 each school around la enkangala. Nginikeze nje abantwana next year ngizohlala enkangala uyayibona so ngiyabanikeza lo kanjani this year ngiyenganikeza abantwana izicathula hayi lezi abo 100 and something taffis isikathule esiqinile esidurile sesikole lokho sela kamnandi lesi sipoko somhlolo masithi sipoko somhlolo lesigubhu sisenza izika ngine business kunabantu abanama business ama-business abo ayafa ukwabona une business lifaka imali bakufonela namhlanje kudubuke amatayira i4 kudubuke itrailer ayisabreak ini ayiselo kanjani uthatha imali lokusebenzela ukulungisa wena namhlanje sowuhluleka nokubhadala lawa ma truck uhluke ukubhadala nabasebenzi bakho nasi isipoko somhlolo sizofika siyenza izinto ziyenzeke ifike lapha sikhuluma intuthu kuphela usithume usitshela ukuthi ngicela uyofika uyenze so entweni zami le ntuthu mayiphuma iyo protect ama truck akho so that i truck yakho u protect i business lakho ukuthi noma ngafika kakele ngoba bathi bakuqitha bafake noma ngasiphi isicito sokugcina uyogcina ngokufaka lesicito abone abantu bagqwele angisho nami la ekhaya banokufika basifake bathi asifuni ukubona imoto la zipake ngenkani ekuseni athi shit
shaya thathe kafe angimbulalanga mina isipoko somhlolo masiza sithi isipoko somhlolo which means isipoko lesi asidli sona isipoko hayi lesi isipoko somhlolo asidli gogo usithengela ugologo ubekela mariyo lokho uncipha lo gologo and akusugologonyana akusugologonyana lo wathubobo sikhuluma ngeGlenfiddich 18 years so asi into ofuna ukuyakhela imali awuyidlisi into yokushipha nedlozi uma ufuna ukuphumelelisa awuluphahli ngeGordons nedlozi uma ufuna lo kanjani ukwenzele kahle hayi uthatha iGordons uhamba ugcwalisa amaGordons ama Cliff Drift uphahlela amadlozi uyohlupheka uzufe uthi amadlozi akwezo ufuna impumelelo liphatha ngewhisky lekwe brand okumhlophe bo all back cha ngeke lukuze lidlise lo uthi uyabona le mali engiyithengayo iyadura is 2100 lebhodlela so uma uthengele ibhodlela ufika uphahla uthi gogo ngifuna imali nife nihlupheka nifuna nami nabantu abamba uyobona wena mfowethu bob ukhulumisela abantu ngento ephilayo bovuka labantu boyenza lento oyifunayo so usikhulumisa ngento enjalo bese wenza kahle sakugcina nje ngifuna unikhomba nje angeke nikhombe ngobuthakathi bambonke bese la ngiphethe lesigubhu lesi ngifuna bathi so uhambile wahamba izinto zakhe azilungi ungenile kabo umhlaba uyalingana uyile eMozambique uyile eZimbabwe la ekhaya ngisebenza abantu abaseZimbabwe ngisebenza abantu base iSouth Africa as a whole kuze kwathi umunye umhlabeleli athi uGeneral Muska uMashangane wakhipha ingoma athi kaDokotela Lekhuleni kahanyiwa lokuya kukuma le kuma kutele wantwisisa uqula ngami why aqule ngami ngoba ngamsiza ngalesigubhu lesi batshontsha inkomo bazibulala bayenza yonke imhlolo ngafika ngakhulumisa lesigubhu ngenza abanye baphuma imsila yeinkomo abanye bayenza in yavela na kuma social media ku Facebook bakhuluma ngayo kula bangajati umuntu aGeneral Musa na impendulo ikhona I hope usukumisa lento engicabanga ukuthi usukumisa yo ya manje ngiphethe nasi uSophie Matanda lesi sigubhu let's access sigubhu induku uma ungabheka kahle isigodo lesi awubambe lapho uyibambe nje bese uyangitshela ukuthi mawucabanga le nywele lezi zifakwe njani if zipestiwe ngeglue usho ukuthi iglue uma ngabe lesigodo sibhoriwe kwavela inwele nokhona usho ukuthi zibhoriwe zaba nenwele noma kanjani ngathi ziyamila manje le inwele lezi ziyamila la mlethe lo mntwana hey bengifuna nedi ubheke so ubuthakathi uyabakha hayi ukuthi uloya abantu yakho ubuthakathi ukuthi ube nemali yakho ubuthakathi ukuthi wenza umuntu abe nemali lena ke kujule kakhulu inyoka le isinyoka intombazana eish le nyoka le la kusekugcineni seswami uma ufika la ekhaya ufika uphethe 125,000 si 350 yo uma ufika la ekhaya namhlanje bese iyaguquka lento iyakugwinya uyophuma ngakusasa uma uphuma ngakusasa akunamfazi akunandoda ngisho nomtsiphi imbala akekho igucuka iba inyoka akunandoda akunamfazi ozondlula wena ngemali yo ngiyabona ngathi lihlola le red lapha nomtsipa imbala asikhuluma kakhulu hey don't make noise 350,000 mase ubuya la ubuya uthi prof
naye lisaka la awuzi ke ngale ibalance esele uza nelisaka kunale bag le esithi thina machangani bag uyayibona le bag le uza na bag le igcwele ngemali uthi prof me Prof. so la ngiphethe nangumuntu nangu Umnyamani. lesigubhu lezi sijule kakhulu lezi nisiyakhenela enye ikhehla laseTanzania lathi elikhuleni ufuna umuntu othi mina ngihlule sosobala amasosobala Hey. inyanga yedume kakhulu Yeah. Sosobala. yeah hayi mina ngisazi ngifika nguthinte ngalesigubhu ngifakele amabhavu alesigubhu lesi ngifuna bathi uneqala lelibole kangakanani uyangizwa Yeah. kune video lesiyenza manje bayibhekile manje street ayibhekile akuphike lathi akusuye lo Akubona kahle ukuthi akubhekile ukuthi lo uye lo kodwa ngimsiza umuntu ohamba rape abantu angimsiza umuntu ohamba bulala abantu ngoba kusasa uzobulala mina kusasa uzorape umntana aloye cha siyabonga. Maripis ningathatha ama chance uprofessor kusumuntu wenu ningezi nje nakancane. angimsiza umuntu ohlukumeza umunye umuntu angimsiza umuntu otshontshela umuntu omnyama uyabona mawutshontshela laba abanjani njani ngizokusiza Yo, shut up big baby. Lo. uyangizwisisa Ngathi umkhudlana nje. ya le ndoda ngayilanda lapha eEgypt le ngoba ngumuntu ohambayo so lona nje umuntu nje engihleli naye nje ngamlanda eEgypt bathi mawungayibheka kahle yaseEgypt so ngafika nje ngayithenga ngayithanda ngabuya na ngazoyifaka kusinto lo yosithwalo nani sengifuna ukukhomba la la mntwana gogo la ngazi nje kuthi lento yami izongivumela kahle kodwa la kunje ikamera if yakhona Hayi izofika. la mnyango lo uma uvula la Awu. uyangena kuyaluwe uhambe uyofika ngale uyothola lamadoda lawa lethi inkinga manje nizothi manibuya ngelinye ilanga azobaqoqa manje azele anabantwana so mana abantwana awafuni ukudisturb bekufuna ngibaqele ekseni ukuthi hey ngo2 kunabantu abazofika bese uzobezwa bakhulume na uzwe bathi sabona gabe sabona bani ngamagama enu njengoba njani nifuna ukusibona nisho nithi yebo sebathi okay yimi lo bese uyababona hayi lento ukuthi bathi madoda uzwe ngevoice kuphela akusetshenzwa njalo la real people so masize uphinde nibuye bantwana bagogo bantwana bazoba sebakhule kahle bese niyangena niqoqa nabo lapha sikhuluma ngama short boys sikhuluma ngamadoda enza imihlolo indoda othi gijima mfana gijima umfana bese ubuya neni nalento osukumthumeyo utokoloshi akusiwa namhlanje masikhuluma nge-short boys bantu banokwenza hayi short boys notokoloshi akufani itokoloshi short boys kuyafana i-problem kudala abantu bebathatha itokoloshi athi ngifuna itokoloshi hamba uyotshontsha impuphu ngale ukuthi uma upheka naye lokho uma uqhuba i-dry pack mayimi laba ngibathumba itokoloshi bathuma ngathi gijima mfana hamba lapha kabanibani iningi le mali futhi kuphi ubuye segijima ubuya nayo le mali gijima uya lapha kuphi engangisho ngoba hey bangangihlasela bese ifike lapha ithi khahla ibuye nayo le mali nasebenka engeke angazi netlambo into inkinga leyo esuka ibe kanjalo uyayivisisa bona ebank ngisho yazi kunama camera kakhulu hey nemithi yabo
Yeah, ngayikhuluma kakhulu kunezinto ezikhulumayo mawami ku television. Kunezinto ongazikhuluma ku television. So asingeke sizikhulume lezi la ukuthi bayithatha kuphi. Nathi ngithi mina gijima mfana. Uyangizwisa technology yakho ngeAfrican medicine. Ingaka abelungu mabafika basicolonize. Mina ngele lokhu sengengeke ngoba senethi nje ukuthi kwehlisa. Mina ngikutshela ukuthi la esiswini uhlushwa into esona so ngaka kufaka uscan. Angifike mawufike la kimi angifike ngibuze ngithi uphethwe yizinyo. Yini inhloko ibhlungu? Okupeyina kuphi? Angifuniseli njengaba doctor besilungu mina. Mina mawufika la ngutshela ukuthi sesiwami ushaya inhloko lenhloko isukele so yenza so yazothinta la yangathinti la ingako namhlanje umzimba wakho uhlangahlangana kanje namhla kunento ehlezi kuwe bathi icancer akusiyi cancer lento ungayibo ukusika le buya la ngunika imbizi uphuze uhamba bafike lapha lento besibona ihlezi la ayise angasebenzisa iscan ngisebenzisa iscan sesipoko sengizungogo Ndlovu gogo Ndlovu isinja madoda ilapho bese ngakuskana ngakhuphuka nawe ngaqeda mangiceda lapho bese ngithi mntwanami lalela lembizi izokuphilisa uphuze ngithi buyela kulo doctor othe kuwe yenza in akenye eskenini sibone akwenzela ngizokukhomba imfihlo yabafundisi manje hey ngithi kuphelile like ngithwalise nomfundisi yeah ngizwile le yabafundisi Bengine special esazweni bengina 250 abafundisi abazothwala. Bathwala ukuthi silethe imali esontweni. Kube nebandla egcwele eligqe kakhulu sesiwami and ngifuna ukukutshela. Ubheke bathi lokhu uzophumelela ukuphumelela yena. Angafika limisi ithenda hamba ngeveni nganalo kanjani. Masuka lapho wahamba ngejeep. Yo. Ayo, ey. Wonke nabelungu. Uyangizwisisa? Ngeke ngakukhomba lokunye lokho. Lesi sigubhu sabafundisi asihlali nalisa. Zihlala ngapha lezi. Nginikeza abafundisi. Ngelinye ilanga ngike ngakhuluma ku platform yami ngathi abafundisi abalobashumayela inonsonse bazazi ukuthi basebenza ngento zami. Ngizobaveza sobala. Bathi ukuthi unyaba zange basashumayela kakhulu ngoba bayazi ukuthi baphethe. Malini leso. Hayi wena. Lezi abafundisi si60k. Yay. Le 60k basuka sebayikolekile sebayitholekile. Gogwani. Ngine ring. Nalama them ring. Nginama ring ahlala la kule bhodolo. Bafika uyabona nje lama ring ahlezi nebhodlela nethambo. Le thambo liyinhlola. Inhlola lenzani yokuhlola. So that uma ufika wena ngithi hey Simangela unjani uthi ngikhona ngithi uzalwe ngo1986 uthi yebo ngithi uzalwe 1993 ngedate 3 July 4 banibani angisho yini ile nhlola yokuphengula ngigogo Ndlovu hayi suka man no laba basitshela basiphethe. So akuna uNkulunkulu oyehle ezulwini athi mntwanami lo ngisisimangela ayikho. Yo. Hayi mkhulu sibongile. Hayi sibongile mara ngisho. Umfundisi osho athi ushaya umhlahla uphethe iring yami ophethe iring yaseAfrica. Ayikho enye into. Angakuyengi umfundisi athi hey shaka Jesus nonsense usho lesigubhu sami nale ring. Yo. Uyangizwisisa? Mkhulu. That's why even noma bakuthandazela abanye they are using my product because I have my anointing oil. Bafika la baquphe bahambe boy eda nale olive oil yakhe bathi anointing oil. Uyidilute. Maqeda lapho wena lihlezi lebhakedini kuhleli lemithi yami. Mafika kuthandazela kukhanye bese uthi hey ngilamandla kuphi yala esigodlweni kaLikhuleni. Angithathi chance mina sesiwami if ufuna ukubelieve and abami abafundisi abeze mina
ngakunika idate ngithi buya ngelanga lisofika uhlale lapha necamera yakho usuke bangene waqeda uyiposta hey ngiyadlala bafundi Asidlali. imali yami ngahamba sengisho ukuthi hey bafundisi bami musani kungiphoqa kakhulu nani ningaze ningiphushe so baningi ngikhuluma ngabafundisi abasuka eZimbabwe ngikhuluma ngabafundisi abasuka eZambia uyangivizisa nginabapatient mina aseZambia umuntu usuka lathi eZambia ufuna umuntu nginabantu baseZambia nginabantu abasuka eTanzania nginabantu abasuka eNigeria nginabantu abasuka eEurope nabantu abasuka eLos Angeles nginabantu abasuka eNew York Hey uzwilo bazodla umuthwala wena usathi uhamba ugiyothi eNigeria ufuna into uzofa ungakabuyi hayi siyabonga so yiloko uprofessor dila ngako inyanga yakudikota inyanga yakudidisisa inyanga yakudidika mangathi inyanga yakudidisisa nawe ubone enyaweni ukhuphuke nakho bese uyafuna yakho injani sengisho kona ukuthi bafethu ngiyazwisisa nathi namhlanje ukuthi ngithe ngithi kancane uyangizwisisa but ngifuna ukuthi thina singama Africa sibuyeleni isintweni sethu siyodla umuthi sizophila indlala yophela asibonge nanko siyabonga mkhulu siyabonga Hayi bafethu sesiqedile ngokusebenza ngomkhulu professor basenkangala manje we are going back to Soweto la emakhoti la kujiya khona ipoti intwana yami buhleze ngizindaba ezithusa bengazi ukuthi phansi kwamanzi kune community nabelungu ngaphansi kwamanzi guys but hey that's a story for another day if you need to watch the episode you know what to do just like subscribe comment PSE channel yakutsavu hlala hamba noma buhleza Blackberry hamba nentariana thina sikhathele sazobonana emakasana sohlangana welele danko